ibintu biranga iminsi y'imperuka. Iki nicyo gihe dukwiye kwitonda. So one of the signs that show the end times, this is the time that we have to be very careful. Ibimenyetso biranga iminsi y'imperuka. The signs of the end times. Nibyo Yesu yasubizaga ahangaha muri Matayo 24 uhere ku murongo wa 4. This is what Jesus was answering to his disciples in Matthew chapter 24 from verse 4. Haleluya. Amen. Muri ibyo bimenyetso arongera avuga ngo maze kuko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakonja. And in those signs he mentioned and said, but because crimes will increase, lawlessness will increase, the love of many will go cold. Dore ukuntu rero ibyo bimenyetso twebwe tugenda tubiparticipamo. So this is how we participate in these signs. Ibyo bimenyetso ni ukuvuga ngo abajura baba benshi, leta igakora za kamera ku mihanda. It means that when thieves become many, the government will put cameras on the roads. Abajura baba benshi n'abicanyi n'abagizi ba nabi baba benshi, leta yongera abapolisi mu mihanda. When crime increases, including theft and all other manners of crimes, the government will increase the number of the police on the streets. Hano Yesu yabisobanuye yaravuga ngo ubwami buzatera ubundi bwami n'ishyanga rizatera irindi shyanga. Here Jesus explained it properly here that a kingdom will attack another kingdom and one race will attack another race. Kubera bwa bugome bwabaye benshi mu banyagihugu bazashaka gutera ibindi bihugu. Because crime will have become so much in a land, they will also want to attack other lands. Igihugu kigiye guterwa kizakora iki? Kizongera ingabo mu gihugu. So the country that is going to be attacked, what they will do, they will increase their number of defense forces. Ibyo bimenyetso nitwe tubiparticipamo. So we are the ones that create and participate those signs. Haleluya. Amen. Ariko urukundo iyo ruri muri twebwe ntabwo duparticipa mu bimenyetso bigaragaza iminsi y'imperuka. But when we have true love in ourselves, we don't participate in the signs that show the end times. Haleluya. Amen. Nukuvuga Yesu arababwiye ngo mwitonde nimubona ibyo ngibyo biri kuba. And Jesus said, take heed when you see all these things happening. Haleluya. Amen. Urukundo rwa benshi ntabwo ari babiri ntabwo ari batatu benshi ruzakonja. Jesus said the love of many, not just 2 or 3 people, but many people, their love will go cold. Mwimagine urukundo rwa benshi nirukonja abasigaye bazaba hehe? So imagine if the love of many goes cold, where will the rest of the people go? Abasigaye bazakora iki? Where will the other people go? What will they do? Hano Yesu yarababwiye ku murongo wa 4. And Jesus said on verse 4, ngo mwirinde hatagira umuntu ubayobya. He said, take heed that no one will deceive you. Ntimubona abagome babaye benshi ngo namwe muba abagome. Don't see that lawlessness has become much and you also become lawless. Ntimubona urukundo rwabaye rukeya ngo namwe murubure. So don't see love becoming less and also stop loving. Mu yandi magambo yarababwiye ngo ntimugakurikire ibya benshi bakora. In other words, he said, don't go their way or don't do what they do. Ngo urukundo rwa benshi ruzakonja. The love of many will go cold. Mu bihe bya kera basogokuruza batubanjirije, In the days past, our grandfathers, abo bantu babanaga neza, they used to live together peacefully. nta wagendaga ku muhanda ngo bumwirireho akomeze agende. No one would walk on the road until it becomes dark and then they continue moving. Haleluya. Byari byiza. It was a nice time. Byari byiza. It was a nice time. Urugo rwawe rwari urwanjye. Your home was my home. Abana bawe babaga banjye. Your children would be my children. Kubera urukundo rugishyushye. Because of the warm love.
kubera urukundo rugishyushye. Because of the warm love. Wageraga ku rugo ugakomanga ati bunyiriyeho. You would reach a home and knock and say, it has become dark, I need a place to stay. Bakakwinjiza bakaguha icyo kurya bakaguha icyo kunywa bakanagusasira. They would welcome you in their home, they give you something to eat and to drink, and they would make a bed for you. Ariko urukundo rutangiye kugenda rukonja. But when love started becoming cold, ndavuga urukundo ntabwo rwakonje rimwe gutya gusa, byaratangiye buke 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 buke. it means that love did not suddenly become cold, rather it started slowly and slowly and slowly. Kugera aho ucumbikira umuntu bumwiriyeho ku nzira yaryama akazinduka karakajyana igitanda yaryamyeho. It all started slowly, like when you accommodate someone for a night who was on the road, and then in the morning they would wake up early and they carry the bed you gave them to sleep on and they go with it. Urukundo ararukonjesheje rwawe. That person would make your love go cold. Ukamucumbikira akazinduka kare cyane akajyana televiziyo yari iri muri saro. Or you accommodate them and then they would wake up very early in the morning and they go with your TV that was in the living room. Urukundo ruzakonja. Then your love after that would go cold. Umva kandi kantu koroshye. Something else very simple. Yo, ukamucumbikira akabyuka akagenda akajya yirirwa kuvuga ibyo yabonye iwawe. Or you would accommodate that person and then they would wake up and then go talking about you, what they have seen in your home, and blaspheming you everywhere. Aba mu nzu mbi. That person lives in a arya nabi. They eat badly. Nta suku agira. They are not clean. Barasakuza. They make noise. Akagenda kuvuga amagambo menshi 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 menshi. And that person would go talking about you very, very bad, ill words. Ejo ukazabyumva hanze. And then you will hear it from outside. Urukundo rwararukonjesheje. That person has made your love go cold. Ubutaha ntabwo uzongera. The next time you will not do that mistake again. Ubutaha ntuzongera. You will not do it again. Ugacumbikira umugabo wamucumbikira akirara mu bakobwa bawe akarongora. If you have girl children and you house a man, he will go to your girls and start fornicating with them. Ugacumbikira umugabo akarara atereta umugore wawe. Or you accommodate a man and that person will flirt with your wife. Ugacumbikira umugore ari ku rugendo akagutwara umugabo. Or you would house a woman who is traveling and that person will want to take your husband. Agatangira agatereka amaso imbere y'umugabo wawe, agatangira akamuseduiza. And they will begin to seduce your husband and rolling their eyes and everything. Ari gukonjesha urukundo rwawe, undi mugore ntabwo uzamucumbikira. That woman is actually making your love cold because the next time you will not allow to house another woman in your house. Urukundo rwa benshi ruzakonja. So the love of many will become cold. Mu yandi magambo benshi bazahemukirwa. In other words, many will be betrayed. Haleluya. Amen. Yesu yarababwiye rero ngo muzirinde. So Jesus said, take heed. Haleluya. Amen. Ibyo biri mu bizaranga iminsi y'imperuka. That is one of the signs of the end of times. Abahanuzi b'ibinyoma babe benshi. False prophets will be many. N'abazima bazaba hari. Also the right ones will be there. Ariko aba bazamenywa neza no muri babandi Yesu yabwiye ngo birinde. But these ones will be recognized among those that Jesus said told to take heed. Haleluya. Amen. Ku murongo wa 13. Verse 13. Ngo ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. But them. Haleluya. Amen. Igikwiye mwebwe bene data ni ukwihangana. What's required of you, brethren, is to endure, is endurance. Kino gice cyose
When you continue to read the whole of this chapter, murasanga aho Yesu ababwira ngo kandi nibababwira ngo ndi bunyanaka ngo ntimuzajyeyo. When you continue to read in this chapter, you will find where it is written that if they tell you that I am in this place, don't go there. Ngo kubera ko nzazaho muri, kubera iki azazaho muri, kubera ko muzaba mwaririnze. He said, because I will come to where you were, and the reason I will come to where you were is because you will have taken heed. Bene data, ikintu nshaka kubabwira, brethren, what I want to tell you, imitima yanyu nibe kuri Kristo n'Imana. Let your hearts be on Christ and God alone. Imitima yanyu yo kuba kubahanuzi, oya, no kuba kubigisha. Let your hearts not be on teachers and prophets. Ndashaka kubabwira ngo ni imitima yanyu niba kuri Kristo no ku Mana Data wa twese. I want to tell you that when your hearts are on Jesus Christ and God our Father, n'abariya bose muzabakunda mu gihe cyabo. Those ones you will also love them, but in their own time. Kubera ko iyo ubanje gukunda profete nuwanga umwanya wa Yesu wishizemo profete. Because when you love the prophet first, it means that prophet has taken the place of Jesus Christ. None se niba umwanya wa Yesu wishizemo profete ku munsi w'imperuka Yesu muzahurira he? So if you have given the prophet the place of Jesus, where will you meet Jesus on the day of judgment? Hallelujah. Amen. Ku murongo wa 14, verse 14. Ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamagariza amahanga yose nibwo imperuka izahera ko ize. Haleluya. Amen. Ubutumwa bwiza buzigishwa mu isi yose. The good news will be taught all over the world. Kandi bose bazabwumva. And many will hear of it. Kubera iki? Yesu yasobanuriye abigishwa bamubashije ibigaragaza iminsi y'imperuka. Why? Because Jesus answered when the disciples asked him about the days of the end times. Mu bihe byashize washoboraga gutekereza ngo ubutumwa bwiza buzagera ku isi yose gute? In some days past, you could ask, how will the good news be preached all over the world? Gute? How? Uzi ko hari igihe nicara nkumva inyigisho z'abayuda z'abagiriki. Do you know that sometimes I sit down and I listen to the teachings of the Greek people and the Jews? Abayuda, abagiriki, abo bose nkumva inyigisho zabo ndi hano mu Bubiligi. I listen to the teachings of the Jews and the Greek people when I am sitting here in Belgium. Yesu yarabizi ko iki gihe kizagera, za kamera zigafata abantu amajwi, zigafata abantu amashusho, mikoro zigafata abantu amajwi, bikagera kure cyane. Jesus knew that there are coming times when the cameras and microphones will capture people's images and voices, and they take them to faraway places. Hallelujah. Amen. Ngo ubutumwa nibumara gukwira isi yose, nuko ngo hari abari mu mashyamba batarumva ubutumwa bwiza. That when the good news will be preached all over the world, meaning that there are some people who are in forests or in bushes who have not heard the good news yet. Biberaho batungwa n'inyamaswa gusa zo muri iryo shyamba. Those people live on forest animals as their food. Batajya basohoka muri iryo shyamba. They never get out of that forest. Hallelujah. Amen. Ubutumwa nibumara kugera kuri abo isi yose ubu ngubu, the whole world, isi iri kugerageza ahantu hose kuhashyira amajyambere. The whole world, the world is trying to put development in every place of the world.
mujye musohoka murebe hanze hose. When you get out and look around, ni ukuvuga ngo uyu munsi usanga habaye amataravo runaka. today you will find some works here going on. ejo waza ugasanga habaye hashyashya. And then tomorrow when you come back, you find that place new. bashyizeho ka jaride n'uturabyo twiza. They have put a little garden and some little beautiful flowers. amatara meza yaka. Beautiful lights. ako ni akazi ko mu minsi ya nyuma. Those are the works of the end times. aha hose nibamara kuhagira heza ku maso. When they have made every place beautiful according to their eyes. nubwo ngo nabo mu ishyamba bazabakuramo nabo babashyira heza. That means that even those that are living in the forests, they will be taken out and housed in beautiful places. ibi bintu byo gukora utuntu twose twiza hanze, gukora utuntu twose nuvo ni gahunda. All these works that are making everything new and beautiful are also among the signs of the end times. n'abo bose bazavayo nabo bagera ahantu bahura n'ubutumwa bwiza. All those will come and they will reach a point where they can hear the good news. Haleluya. Amen. ku murongo wa 15 haravuga hati ngo ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera, ubisoma abyitondere. Verse 15. Amen. Amen. ngubwo muzabona ibizira cyangwa ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli ngo gihagaze ahera. That when you see the abomination of desolation spoken by Daniel the prophet standing in the holy place. ubwo muzabona ibibi bifite agaciro. When you see the abomination having value. ubwo muzabona n'abakora ibibi bafite uburenganzira. When you see that even those who do abominable things having their rights. ubwo abakora iby'Imana yanga bafite uburenganzira n'ijambo n'amategeko abarengera. When you see that people who do the things that God hates having the rights and the laws that protect them. icyo ni ikizira cyahagaze ahera. That is the abomination that have stood in a holy place. Nuvuga ngo ni ikibi cyahawe intebe y'aho icyiza cyagombye kuba. That means that it is an abomination that has been given a place to sit where a holy thing was supposed to take place, to sit. Reka dusome Timoteyo wa 2 ibice 3. 2 Timothy chapter 3. Umurongo wa 1. umutwe w'amagambo waho uravuga ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. The title of the chapter says. umurongo wa 1 haravuga hati umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya. But know this, that in the last days perilous times will come. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. ibihe birushya. Perilous times. ibihe birushya tumazemo iminsi tubirimo. Perilous times, we have been already in them. ibihe birushya na n'ubu turacyabirimo. We are still again in perilous times. isi yose muri uyu mwanya iri kugenda isohoka mu cyitwaga corona. The whole world right now is getting out in what has been called corona. ibyo ni ibihe byaruhije buri muntu wese. Those are the perilous times that have been heavy on everyone. ibyo bihe rero nabyo tubivuyemo hari abandi binjiye mu cyitwa intambara. And while we are coming out of those perilous times, there is yet another section that is entering into the time of war. ibihe birushya. Times, heavy times.
ngo kuko abantu umva ngo abantu bazaba bikunda bakunda impiya birarira bibona batukana batumvira ababyeyi babo indashima batari abera. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Haleluya. Muri kumva ariko hano hantu. Do you understand this? Ngo kuko abantu bazaba bikunda virigire. For men will be lovers of themselves. Bikunda je m'en fous pour toi, ntacyo bimbwiye ibyawe. People will be saying, I don't care. Ibyawe ntacyo bimbwiye. Your business does not concern me. Ni chance yanjye. It is my chance. No mu basenga ibyo bintu birimo ngo ni chance yanjye. Even the people who are praying, that thing is there, saying it is my chance. Yesu yaravuze ngo mukundane nk'uko nabakunze. But Jesus' instruction was for us to love each other as he loved us. Ariko mu minsi ya nyuma ubuhenebera abantu barasubiye inyuma abantu bazaba bikunda. But in the end times, in the backsliding times when people have backslidden, they will be lovers of themselves. No mu muhanda muzitegereze murebe. Even on the road, on the streets, be careful and watch out. Buri muntu ari gushaka kugizayo abandi ngo we yikomereze we yigendere abandi basigare. Everybody is trying to put others aside so that they can stop and them for him or her to continue their way. Muri corona nabonye mu makuru. During corona, I saw something in the elder people. Niba yari amakuru yo muri Amerika ariko abantu bagiye muri magaze batanguranwa batwara za papier hygienique bazimaramo. It was during the news, and I saw people going to the supermarkets and grabbing toilet papers, and they finished them. Abatanze abandi barazigura zose zirashira. Those who came before would buy them all and finish them. Ubuhenebere gusubira inyuma kutamenya Imana. That is backsliding, that does not look to God. Iyo umaze kumenya Imana uravuga ati mwene data nawe akeneye papier hygienique ou papier de toilette reka ntwari pakimwe nawe azabona iyagura. When you have God in you, you will not go in the shop and grab everything. Rather, you will take one packet of toilet papers and say, my brother or sister needs also to have some. So let me take one packet so that the other can also have something to buy. Umuntu akagura igifuka cy'umuceri akakirya wenyine nta n'uwahayeho n'ikiro. Someone would buy a whole sack of rice and eat it all alone without even giving a kilogram of rice to someone else. Umuntu agakorera amafaranga umushahara sinzi ungana iki ntabe yahamagara mugenzi we ngo bicare kuri restaurant nawe yumve gusohoka kuri restaurant uko bigenda. Someone would go to work and get their whole monthly salary and then eat it all and finish it without taking another person who is jobless and taking them to the restaurant and eat with them so that they can have the pleasure of eating at the restaurant. Muzi ko hariho umuntu udashobora kubona amafaranga amwicaza kuri restaurant. Do you know that there is someone who can fail to have some money to eat in a restaurant? Ariko se none ko wikunda we azabigeraho ate. But if you love yourself that much, how will that person ever achieve that? Biragaruka ngo urukundo ruzakonja nkuko batubwiye muri Matayo. So it all comes back to the point that the love of many will be cold, as we have been told in Matthew. Ngo bazaba bikunda. People will be lovers of themselves. Mureke mabwire muri ibi bihe uzi gushaka umugabo uzi ko gukunda ugasanga arikunda. Do you know that these days, can you imagine marrying a man thinking that that man loves you and then you find that that person loves himself? Murumbe iryo cyano. Murumbe ibibazo.
That is an abomination. kera abantu babanaga kubera bakundanye. Long ago, people used to stay together because they loved each other. ariko ubu ngubu ni imibare karikire. But right now, it is all about calculations. ubu ngubu urukundo rwajemo karikiratirise. But these days, calculations have entered into love. ni ikibazo gikomeye. It is a big problem. ngo bakunda impiya, bakunda amafaranga, bakunda amayero, bakunda amadolari. They will be lovers of money, euros, dollars, all sorts. ariko reka mbabaze bene data, Let me ask you something, brethren. turinda dukunda amafaranga, turinda dukunda amayero, dukunda amadolari, tuza mu isi twazanye angahe? If we become lovers of money of all denominations, how much did we come with on earth? ntitwaje mu isi turi kurira gusa nta n'ikintu na kimwe twambaye. Did we not come to the earth just crying and naked and crying? ibyo ni ibigaragaza iminsi ya nyuma. That is the signs of the end times. reka tugende ubwo tuvuye ku mpiya. ngo birarira bibona batukana batumvira ababyeyi babo, indashima atari abera. Boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful and unholy. ngo birarira biyemera. abantu bazaba biyemera muri iyi minsi, kandi abantu bariyemera koko. Les gens seront égoïstes, Aha. amis de l'argent, Aha. orgueilleux, blasphémateurs, rebelles envers leurs parents, Aha. ingrats et sacrilèges, insensibles, implacables, médisants, sans maîtrise de soi, cruels, ennemis du bien. Amen. ngo abantu bazaba bibona batukana batumvira ababyeyi babo, indashima atari abera. People will be boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful and unholy. mureke mbabwire ikintu kimwe. I will tell you one thing. hano haravuze ngo bazaba batukana bibona batumvira ababyeyi babo. Here it is said that they will be blasphemers, disobedient to parents. mu yandi magambo abo ni abana bavuga. In other words, those are children they are talking about. ni abana bavuga. These children. ibaza umwana uzakura atumvira ababyeyi n'ab'umugabo akaba umugore, uwo azigera yumvira umuntu n'umwe. So if you imagine children who are not obedient to parents, when they grow up into men and women, are they going to be able to be obedient to anyone? ibaza uyu muntu ntafite kumvira. Imagine this person is not obedient. ibaza uyu muntu afite ubwibone. Imagine this person is proud. ibaza uyu muntu aratukana. Imagine this person is blasphemous. ibaza uyu muntu ntajya ashima. Imagine this person is unthankful. ngo kandi nta nubwo ari uwera, ntabwo yera. And they are not holy. kubera ko ufite ibyo byose ntabwo wakwera ngo bishoboke. Because if you have all those things in you, you cannot be holy. It is kereka wemeye Yesu nk'umwami n'umukiza akakweza ubundi ugakizwa. unless you accept for Christ to be your Savior and your King, so that He will make you holy and be saved. rero aba bantu bari gukora gahunda zose nk'izakorwaga kera. So these people are also they are doing things that were not being done before. uyu mugabo umeze gutya nakugeza iwe ntabwo azigera gukunda. The kind of man that has all these things mentioned here, when he brings you to his home, he will never love you. n'umugore nuko nawe azikunda ntazagukunda. The same applies to the woman. She will love herself. She will not love you. kandi nugira icyo uvuga azagutuka. And if you say something, they will blaspheme you. ibi ni ibihe bikomeye bene data dukwiye kwitondera kandi tukatinya Imana.
These are times that are hard, and we have to be careful and we fear the Lord. muzarebe muri iyi nzira y'agakiza turimo, Be careful and watch in this journey of salvation we are in. abantu bari gukina mpemuke ndamuke mu nzu y'Imana. Mpemuke ndamuke. People are playing with others' lives. Let me do this so that I can survive tomorrow. Mu nzu y'Imana hagomba kuba mu rukundo, fast urukundo. In the house of God there must be love at all costs. Ikintu kibanza daboro mu nzu y'Imana, mu nzira y'agakiza, mu Mana ni urukundo. The base of all things in the house of God and in the ways of God is love. Niba utumvira ababyeyi bawe, Imana uzayumvira? If you are not obedient to your parents, you will not obey God. Waba wananiwe kumvira umuntu ureba n'amaso, ureba ubasha no gukoraho. Utareba wamwubaha. If you fail to obey the person you can see and even touch, how is it possible that you will be able to open God whom you cannot see? Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. It is not possible. No kuvuga ngo niba utakubaha umugabo wawe ureba murarana n'Imana ntiwayubaha. It means that if you cannot obey your husband that you can see and sleep with, then you can also not obey your God. Niba utakubaha umugore wawe murarana mubana n'Imana ntiwayubaha. The same applies to the woman. If you cannot respect her and love her when she's in your bed and lives with you, then you cannot also love God and obey God. Ngo bibona ngo batubaha ababyeyi babo, indashima atari abera. Boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful and unholy. Indashima. Unthankful. Iyo umuntu atumvira ababyeyi be, when someone does not obey his parents, deja agirwaho n'umuvumo wo kutumvira ababyeyi. That person is already carrying a curse of being disobedient to parents. Automatic. It is automatic. Indashima. Unthankful. Sinzi ahantu havuye ijambo abadamu cyangwa abakobwa bakunda kuvuga ngo keya, ngo turashaka keya. I don't know where the word that women and girls are using these days, the word called care, they say we want care. Reka mbabwire, niba umudamu cyangwa umukobwa ageze aho asaba keya, I want to tell you that if a woman or a girl has reached the point of demanding for care, deja premier umahagaze mu kudashima, already that person is standing in unthankfulness. Kandi niba abona keya ibuze nuko adahagaze mu mwanya ukwiriye. And if that person sees that there is no care, it's because they are not standing in a rightful place. Iyo umuntu ananiwe kumvira Imana, when a person is disobedient to God, umuntu akabaho yibera mu mafuti gusa, and that person lives only in their wrongdoings, mu yandi magambo ntiyumvira Imana, ntiyumvira n'ababyeyi. In other words, that person is not obedient to God and to the parents. Ibizakurikira byose ntazigera anyurwa. So whatever follows, that person will never be thankful. Mu bintu biranga iminsi ya nyuma, indashima. Among the signs of the end times, unthankful. Muzahagarare murebe mu mujyi murebe ababajene. If you look at the youth today, ni ukuvuga ngo ingohe ntizigihagije bagura izindi nshyashya. It means that their lashes are not enough. They have to buy more and put on. Ni ukuvuga ngo uzasanga byinshi cyane umuntu normale yarahindutse, hasigaye hariho ibindi bintu yiyongeraho. In other words, if you look at a person, you will realize that what they are naturally was not enough, but they have a lot they have added on themselves.
icyo gisobanura kuba indashima kandi muri byose mu mutima ntashima. That's what it means to be unthankful, and in everything in the heart there is no thankfulness in the heart. Haleluya. Amen. Ibi ni ibiranga iminsi ya nyuma. Ibyo mutigeze kubona mu minsi yatambutse muzabibona muri iyi minsi. The things that, the signs of the end times that you have not seen in the days past, you are about to see them in the days that we are in today. Ku murongo wa gatatu ngo badakunda n'ababo batuzura babeshyerana ngo batirinda bagira urugomo badakunda ibyiza. Verse 3, unloving, unforgiving, slanders, without self-control, brutal, despisers of good. Insensible, implacable, médisant, sans maîtrise de soi, cruel, ennemi du bien. Aba bantu muri sosiyete, aba bantu turakorana, aba bantu turahura, aba bantu turagendana bameze batya. These kind of people are full in the society. We work with them, we meet them, we walk with them. People like this are all over the place. Badakunda babo. They don't love other people. Muri iyi minsi hariho ikintu cyadutse cyane. In these days there is something very new. Hariho ikintu cyadutse cyo gukunda abahandi ariko abo mu ngo zabo babibagiwe. There is something that is very rampant these days where people love the people outside, but they don't love the people inside their homes. Abagabo muri Afrika, the men in Africa, muzahura, you will meet them. Akubwira ati mwene data ngwino tugende nge kukugurira agacupa. The man will tell you in Africa, oh my brother, come so I can buy you one. Ngwino nkugurire brochette. Come, I buy you some meat. Ngwino dusangire. Let's go eat something together. Bakinjira muri restaurant cyangwa se akabari. So they will enter a bar or a restaurant. Akagurira n'abandi bose binjira. That person will buy so many things for the person they are with and those that are entering the bar. Ariko akibagirwa yuko umugore we n'abana be nabo bari bakwiye kubiryaho ibyo bintu. But he forgets that his wife and children were also supposed to eat of those things that he is giving to other people. Uko n'ugukunda n'ukudakunda abawe ugakunda abandi. That is not loving other people, but not loving your people and loving others. Ariko birakwiye neza kuko uye gukunda bose icyarimwe. But it is appropriate for you to love all at the same way. Ibyo byose birakunda. All that is possible. Haleluya. Amen. Ngo aba bantu bazaba batirinda. Those people will be lacking self-control. Yesu yavuze muri Mateyo 24 ku murongo wa 4 ngo mwirinde. Jesus has said already in Matthew chapter 24 verse 4 to take heed. Haleluya. Amen. Ngo abantu bazabagambana. People will be slanders. Ngo bigira ibyigenge. Brutal, they will be brutal. Bikakaza. Brutal. Bazaba ari abantu bafite umutwe utumva teti. Bikakaza bikomeza bigira abantu bakomeye. They will be very brutal people. Ibyo byose bizaranga abantu mu minsi ya nyuma kandi bizaba ari ibimenyetso byo mu minsi y'imperuka. Those will be the end times. They will be the signs of the end times. Haleluya. Amen. Ngo badakunda ngo bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. 4 s'il vous plaît. Not a people lovers of pleasure rather than lovers of God.
être emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir, plus que de Dieu. Amen. Haleluya. Hano reka tugaruke ku bakristo mu nsengero mu ma eglise. But let us come back to the Christians in the churches. Niba turi mu nsengero turi kubyina twabize ibyuya, If we are in the church dancing and sweating, niba ari Imana koko dukunda, divorce mu mago yacu ziva hehe? if it is really God we are serving and loving, so where does divorce in our homes come from? Niba turi kubyina indirimbo mu nzu y'Imana, inzangano zose zituruka hehe? So if we are singing praises to God in the church, where does hatred come from in our homes? Ntabwo abantu bitaye kugukizwa, ahubwo bitaye kujya kunezerererwa mu nzu y'Imana. People do not care about salvation. All they are caring about is going to be to the house of God for entertainment. Muzi ikintu bita indirimbo y'Imana? Do you know what is called the song of God? Umuziki wose umuziki wari wose umuziki numwe. All songs are the same. Imiziki yose nimwe. All music is the same. Itandukanirizo rihari na amagambo avuga muri izo instrument. The only difference is the words being spoken in those rhythms. Nuko ngo abantu bakunze ibibanezeza gusa ariko mu ngo zabo batarabera. It means that people are loving pleasure and entertainment, but in their homes they are not holy. Abantu bari gukina sinabyaye mu ngo zabo. People are playing I don't have children in their homes. Childless. They are playing childlessness in their homes. Bakunda ibibanezeza. Loving pleasure things. Abantu babiri mu rugo, umugore n'umugabo. Two people in a home, man and a woman. Mujye mureba n'amaso. Watch with your eyes. Abantu babiri baricaranye ahantu mu rusengero cyangwa muri eglise. Two people are sitting together in a church. Umudamu agahaguruka ati jyewe ntanze aya mafaranga. Someone will get up and say, me, I am giving this man this much money. Iyo basezerana ari babiri, when two people have come to agree, ngo bahinduka umubiri umwe. Those two people will become one flesh. Umwe agahaguruka akayatanga, then one will get up and give that money. Nta gukonsilita mugenzi we. Without consulting his partner or her partner. Nukuba mu binezeza gusa. This is being in pleasurable things. Wamenye gukunda Imana, wabanza ukamenya ko nawe akonta. Waba ukunda Imana, wamenya ko nawe opinion ikonta cyangwa sibara. If you really love God, you would consider that the opinion of that person is also considerate. Is also important. Nuko ngo abantu bari gukurikira ibibanezeza gusa. So here it shows that people are only after pleasurable things. Aho gukunda Imana. Instead of loving God. Ngo bafite ishusho yo kwera. They have the image of holiness. Muhuru kagira ngo arakijijwe. You meet them and you think they are saved. Ariko ari gukora imibare muri wowe. But instead they are calculating you in everything they do. Warashaka ibimunezeza gusa. They are only looking for pleasurable things. Mwahura ati ura n'umunyamasengesho. If you meet them, they will say, that is a prayerful person. Ariko wamwumva ari kuvuga. But if you hear them speaking, wakumva avuga mu rugo iwe. If you hear them speaking, talking in their home, bikakuyobera. And then you will be confused. Ngo ariko ngo bahakana imbaraga zako, bahakana imbaraga zo kwera. But they will be deniers of the power of holiness. Aravuga ngo Paulo abwira Timoteyo ngo abameze batyo ujye ubatera umugongo. And Paul says, people like that, you turn your back on them. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils renieront la puissance. Éloigne-toi de ces gens-là. Amen. Abantu bo mu minsi ya nyuma.
The people of the end times. abantu bo mu minsi ya nyuma bazaba bagenza uku nguku. The people of the end times will be exactly looking like this. Ndashaka mbabwire ngo ahantu hari urukundo nta kintu na kimwe ubagaya. I want to tell you that in the place where there is true love, you cannot despise them of anything. Imana ibahe umugisha. The Lord bless you. Uyu munsi nagira ngo turebe ibimenyetso by'iminsi y'imperuka. Today I wanted us to look at the signs of the end of times. Ni ukuvuga ngo niba ufite mwene so musengana mugendana nta na kimwe ugomba kumuhisha. It means that if you have your brother or sister that you pray together and move together, you must not hide anything from them. Ariko ubu turi gushaka twebwe ibitunezeza gusa. But for us, we are only looking for our own pleasure. Turi gushaka twebwe ibitwaranja. We are only looking for things that we are comfortable with. Uzakunda kumva ngo c'est mon droit. You will hear people telling you it is my right. Oui, ni droit zanjye, c'est mon droit. It is my right. None se nuharanira droit zawe izundi zizaharanirwa nande? So if you only chase after your rights, who is going to fulfill the rights of the other person? Oui. Mu rukundo rw'Imana turirinda tukarinda n'abandi. In the love of God, we have self-control, and we also we protect ourselves and we protect others as well. Kubera ko icyo ntashaka ko kimbaho, sinshaka ko nawe kikubaho. Because what I don't want to happen to me, I also want to prevent it happening to you. Muzi ukuntu isi iri kugenda ibirangiza ibyo bintu. Do you know how the world is bringing all that to the end? Kubera ko twanze gukunda ukuri. Because we have become haters of the truth. Twakunze gusohoza ibimenyetso by'iminsi y'imperuka. We have gotten accustomed to bringing about signs of the end of times. Ibintu biraza tukabikunda ngo ni iterambere. When things come, we like them and say it is development. Ubu ibintu byinshi ni online. Nowadays, almost everything is online. Ibyo kurya bigusanga mu rugo. As you are at home, lying down, they find you at home. Buriya niba ubona mwene so atabasha kugufrekanta, niba ubona mugenzi wawe atabasha kugusanga, when you see that someone is unable to come where you are, aza gusuhuza kubwira ati amakuru yawe wiri ute, and for that person to come and greet you and say how are you doing, uwo muntu ukabona utari kumubona, and you fail to see that person, ujye umenya ko ikibazo kije mu buzima bwawe. You understand that a problem has come to your life. Koko ntabwo Imana yaturemye ngo umuntu abe wenyine yigire oya. Because God did not create us for a person to be alone. Umuntu agirwa n'undi. Umuntu ntashobora kubaho mugenzi we adahari. You cannot be all by yourself because people have to be together. Niko biri. Ariko isi You none are iri only kugenda complete ibikemura. when you are with someone else. You are not Iyo made to systeme be turi kugenda alone. tuyinjiramo. Turi kugenda twinjira muri iyo systeme yo kugira ngo umuntu abe ku giti cye wenyine. But we are entering into the system where people are becoming loners. Uburozi bubi cyane. It is a very bad life. Ni uburozi bubi cyane kuba wenyine. It is a very bad poison to be alone. Oui, kubera ko ngewe nawe iyo tuganira kungurana ibitekerezo. Because when two people are together, they talk with each other and they communicate and exchange ideas. Muzi ikintu kizarangira kuri finale ya byose. At the end of everything. Mujye murebera ku nyamaswa uko zigenza gahunda zazo. Watch the animals how they move about. Inyamaswa ibonye ntoya ihita yirya. When the big animal sees a small one, it eats it up. Oui, natwe nitumera gutyo umuntu aba ku giti cye ntazigera yibuka agaciro k'umuntu. So when we become like animals and become loners,
we will become like animals because we will not see the value of another human being to us. Yesu yaravuze ngo mukundane nk'uko nabakunze. But Jesus said, love each other like I have loved you. None se niba tubaye separe tuzakundana gute? So if we are separated, how are we going to love each other? Bizashoboka. It is not possible. Ubwo hari kuza urukundo hazaza rukonterere y'urukundo. So where there was love, there would be something contrary to love. Imana nibaho umugisha. The Lord bless you. Ndarangira.